Nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze mwebwe mutagubwa kudukurikirana hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru agiye atandukanye avuga mu mikino. Uyu munsi yo kuvuga kuri match iraba uyu munsi, match irahuza ikipe ya Police ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi biraba bimeze biti ndetse n'amakuru ari kuvugwa mu Rayon Sport, nayo tugiye kuyagarukaho turebe ukuntu ibintu bimeze, ukuntu ibintu bihagaze. Icyo usabwa ni ukuza kudukurikirana ndetse ukaza kubana natwe ndetse ukaza no gukora subscribe ndetse ukanakanda aho ngaho kuri like, ubundi ibintu bikagenda neza gatanu. Kandi icara utere agatebe ubundi twumve ukuntu amakuru ameze. Uyu munsi imyiteguro ikaba yatangiye. Rayon Sport imaze iminsi iri mu myitozo, yarabujanyije gushira hanze amavideo yayo ari mu myitozo, ndetse umutoza yamajije gushikiramo 12 kabisa ndetse n'abasimbura muri rusange. Kandi bari kuvuga yuko amakuru ari kuvugwa muri Rayon Sport yuko Rayon Sport yaba yarasinyanye ndetse n'urundi ruganda Skol itabizi. Nibyo tugiye kugarukaho, ariko ibyo bintu mu gihe tugiye kubigarukaho, reka tumanze twareba ngo bimeze bite ndetse nimba abayobozi ba Rayon Sport bari kubyemera. Reka turebe ukuntu bimeze. Nuko byatangiye, abatoza ndetse n'abafatanyabikorwa ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport batari kubyemera yuko baba basinyanye n'ikindi gikorwa remezo, batabimenyesheje ibikorwa bya Skol, ikinyobwa cya Skol. Turebe ukuntu bihagaze. Ukuntu bimeze nuko abayobozi ba Rayon Sport bari kubyemera yuko baba basinyanye n'ikindi kinyobwa cyangwa se ibindi bikorwa remezo. Kandi ukuntu bimeze nuko Rayon Sport nibishoboka kuba basinyanye n'ikindi kinyobwa, bishobora gushoboka yuko amafaranga agaturukaga mu nkunga ndetse ya Skol itazongera kuyabona kabisa, cyangwa se bakahita babafatira izindi myanzuro zigiye zitandukanye. Reka turebe ukuntu biragenda. Icyo nagusaba icyo ni ukanda subscribe, ubundi tukabana muri match yacu igiye kwa mukanya igiye guza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR.